Удивительно невероятно талантливая семья. Целая россыпь блистательных дарований. Бабушка Ниарханум блистала сестрами на петербургской театральной сцене, удивляя и восхищая столичную публику. Отец Акашим – прекрасный хореограф, певец, педагог. Мать Патимат – исполнительница народных песен. Сестры, дяди, тети – все они подарили Дагестану радость и восторг, удивляя и восхищая своим невероятным разносторонним талантом, красотой и добрым нравом. Песни Татама Мурадова звучат и сегодня. Одна из них прозвучит в исполнении заслуженного артиста Республики Дагестан Латипа Шаипова. Bir suyemem bu gölge aylanma, dile uçup ezbunen boynuma. Bir geleni kendime gele baylama, tanacaklar dolup seni de boynuma. Oylar bana tolkun tolkun ağılır, İşte suyup tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma. Karşım çayma için çıksam hamamla, birbirine mesuva dönme kabulmam. Men kabulman geçe yakkan zamanla, yurgan bolup sağa yapılma. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, izle süyüp tavozeney taşıma. Senesine düşkeni sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma. Bir su yemem aşk aşıkta ayılamam. Her gün beni yerine sen erkendi. Bir su yemem pelbav olup baylanır, içmelimi arı kullup etenni. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, İşle süyüp tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma. Karnından al da para gereğin, tereddütte dizim basıp oturma. Senle benle ikimiz de bir olup, toyumuzda bal ayaklar tutulma. Oylar bana tolkun tolkun ağılıp, izle süyüp tavozeney taşıma. Senesine düşkün sayın sağınır, oylay dursam ne de gelir başıma.